Sportski poslovni centar Vojvodina obaveštava zainteresovane da od 4. maja 2026. godine počinje novi ciklus sportsko-rekreativnih programa na zatvorenom bazenu. Upis će biti pola sata pre početka kursa. Obavezne rezervacije putem SMS poruke na telefon 069 709 986 u holu bazena. Obuka neplivača, osnovni kurs. Uzrast polaznika je od 5 do 12 godina, cena 5.000 dinara prvo dete, 3.500 dinara svako naredno dete. Termini predškolci, ponedeljak, sreda i petak, 18 do 18.40, predškolci i školarci, ponedeljak, sreda i petak, 18.50 do 19.30, predškolci i školarci, utorak i četvrtak, 18.50 do 19.30 i subot od 8.20 do 9. Školarci, utorak i četvrtak, 18 do 18.40, 2 puta nedeljno, 3.500 dinara. Tata, mama, plivajte sa nama, uzrast dece od 3 do 5 godina starosti. Cena programa 4.000 dinara, a 2.500 dinara je svako naredno dete. Termini utorak i četvrtak, 18 do 18.40. Akvarobik, 2 puta nedeljno, ponedeljak i četvrtak, 21.45 do 22.30, cene 4.000 dinara. Sve informacije zainteresovani mogu da dobiju na telefon 021 4882 295 svaki radni dan od 8 do 15 časova.